أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم تكرار وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها تكرار لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها Dudak hareketlerini unutmayın arkadaşlar. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم Bir daha vavlar olmuyor arkadaşlar. Türkçedeki V'ye benziyor biraz. Ve ma değil. Ve ma vavun telaffuzunda dudak öne doğru uzatılmış halde olacak ve vav'ı dudağın geri kısmından okumaya çalışacağız. Tekrar. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Tekrar. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأب دي وأب صاد قالن tekrar ونقلب أفئدتهم وأبصارهم yalnız kafta uzatma olmasın. Ve nuqallibu değil. Ve nuqallibu tekrar. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة Ra tam kalın. A sesi çıkarılarak okunsun tekrar. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون Ayn harfi biraz da boğazdan net çıksın fakat kalkale yapmadan tekrar. ونذرهم في طغيانهم يعمهون Tekrar okuyalım. Ve nezâruhum kelimesi ra tam net kalın çıksın, güzel çıksın. Zal ince yalnız. Ve nezâruhum değil. Ra'dan dolayı zalı da kalın yapmayalım. Ve nezâruhum ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة İleyhimul değil, ileyhimul esre ile ötre birbirine zıttır arkadaşlar. Bu konuda dikkat edelim. Esre ile ötre birbirine zıt olduğu için zorlanırız. Fakat esre ile ötrenin ikisine tam net çıkması lazım. İleyhimul esre-i ötre u çıksın tam. Tekrar. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة Tekrar. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. İhfayı tam yapın. Kalın kaftan dolayı kalın ihfa kalın olarak yapılsın. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. Meddi munfasıl üzerinde durduğumuz zaman liyu'minu kelimesinden nun harfte nasıl duruyoruz? Meddi munfasıl ve meddi tabi'mi. Meddi munfasıl ortadan kalkıyor çünkü illa kelimesini okumadığımız zaman harfi met olan vav ile sebebi met olan hemze ikisinin bir arada bulunması ortadan kalkmış oluyor. Bundan dolayı sadece meddi tabi olarak onu hiç fazla uzatmamalıyız. Tekrar edelim. Liyu'minu bu kadar uzatıyoruz. Tekrar. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Tekrar Allah lamı tam kalın olsun tekrar. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Olmuyor. Allah lafzı tam kalın çıkmıyor. Bilal Özek sen dikkat et. Bir de liyu'minu değil o gibi çıkıyor ha. Nun'un ötresi. Men kanu liyu'minu gibi çıkmasın. Tekrar edelim. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. İdgam melgun olmadı. Dikkat edin. İdgam melgun. İlla en yeşâ'allahu velakinne ekserahum yechelûn. إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. İdgam melgunne de tam duralım. Bir de kafta da velakinne ekserahum direkt ben kafa çarpıp geçtiğimiz zaman kalkala olur. Bu doğru değil. Velakinne başta sesi kesiyoruz. Niye? Şiddet sıfatından dolayı. Şiddette ses ve nefes kesilir. Sonra
rıhvat sıfatını okuyoruz. Ekserahum bu şekilde kafın sıfatını okuyup geçiyoruz. Tekrar edelim, dikkat edelim. Yalnız en yaşa acele etmeden tekrar başla. İlla en yaşa Allahu velakinne ekserahum yechelun. Tekrar edelim. Kafa dikkat. İlla en yaşa Allahu velakinne ekserahum yechelun. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. İhfalarda acele etmeyelim. Bir de likulli değil, likulli bir de nebiyyin ya da cezim ortaya çıksın ve şeddeli nun ve mimde durduğumuz var. Şeddeleyerek duruyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Vel cin. Fakat diyelim ki cezimli ise diyerek ben duruyoruz. Örneğin velakinde dursa yukarıdaki ayette illa en yeşâ Allahu velakin. Burada şeddelidir gerçi. Cezimli nunlarda durduğumuz zaman velakin bu şekilde. Velakin vela sona geriden alıp velakin la ya'lemun. Burada ise vel cin yukarıdaki velakinle de diyelim ki durduğumuz zaman illa en yeşâ Allahu velakin vel cin bu şekilde gunne yaparak duruyoruz. Tekrar edelim. Baştan başla. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Bir daha okuyalım, dikkat edelim yalnız. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. Tekrar edelim. Tekrar. Şeyatine. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. Kalkale olmasın değil. Daddan kalkale yapmıyoruz. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Yalnız nefes yutmuyoruz. Dikkat edelim. Kendinizi buna alıştırmayalım. Caiz değil.
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Bu tekrar edelim yalnız velev gibi çıkmasın arkadaşlar. Velev bir de lamı uzatmayalım. Böyle akıcı bir sesle okuyalım. Başla. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. صدق